Sebenarnya video yang saya viralkan tu, video tu dah viral sebelum saya post. So sebelum saya upload, benda tu dah diviralkan. Jangan macam ni, jangan macam ni. Jangan sama macam ni bang, relax lah bang. Dalam video tu definitely bukan saya, suara lelaki bukan saya, dan masa tu saya di rumah. So jadi orang kata bukan saya saja yang viral, semua orang viral, dan before saya pun ada yang dah viral. So saya just post benda yang biasalah, netizen kan nak share benda-benda semua. Dekat meja polis tu banyak file, the real case banyak lagi tak settle. Saya harap depan ni janganlah buang masa pihak polis untuk investigate benda-benda yang unnecessary. Banyak lagi benda yang kita boleh orang kata bantu selesaikan, tapi this one definitely wasting time lah.